Mfowethu ngeke nikholwe, uMthandeni useveze isipho asiphiwe ezinye zey'nsizwa aphila nazo zakwaGcaba eThekwini. Iwashi lika-100,000. Le nto yenza abantu abaningi-ke babamba ongezansi uma-ke echaza-ke ngaleli washi ukuthi-ke libiza u-100,000 K laphana-ke wamarandi. Uthi-ke uliphiwe-ke insizwa-ke yakwaGcaba-ke laphana-ke. Yathi-ke nakhu wemshovu wenkani kwaba nenkani esho kuMthandeni empha isipho njengoba-ke bekade laphana-ke ezalwa izolo yena-ke uMthandeni umfoko kaManqele. Le nto bafowethu-ke abantu abaningi-ke abawuvali umlomo ngayo indaba yesipho esikhulu kangaka. Ake ngiqale nginibingelela kwisiqiniseko SA Media abaqala ukusijoyina abafowethu ngicela benze ubulungiswa-ke bacindezela ibhathini ka-subscribe uphinde ulike la mavidiyo uphinde ushare-ke ukuze uzibeke emathubeni amahle kakhulu uthole iy'ndaba yishesha noma yisashisa zinjalo. Kubatshazwa isipho esitholwe uMthandeni Gcokama Elisha-ke njengoba ade bungaza-ke usuku lakhe lokuzalwa-ke esivela-ke kwezinye zey'nsizwa zakwaGcaba-ke laphana-ke okuyiwashi-ke elibiza-ke yena-ke u-100,000 wamarandi. Uma-ke sikhuluma ngoMthandeni sikhuluma ngeGcokama Elisha-ke insizwa-ke umculi kaMaskandi-ke laphana-ke ephinde-ke laphana-ke yaziwa kakhulu-ke ngawo-ke amacwecwe amaningi ahlukahlukene njengoba-ke ethole izipho ey'hlukahlukene kodwa-ke nasi-ke sesithe sabatshazwa kunazo zonke izipho-ke ayitholile-ke ngosuku lakhe-ke laphana-ke esikholwa ukuthi-ke nakuyena le nto isamangazile uMthandeni njengoba-ke siyazi bafowethu ukuthi u-100,000 akusiyimbijana yemali leyo-ke ikakhulukazi-ke thina esingayazi imali kodwa yeyi kuthiwa-ke imali enkulu le abayaziyo. uMthandeni-ke uthengelwe nje leso sipho kwathiwa wemshovu wenkani kwaba nenkani. Thatha mfowethu ubungaze usuku lakho lokuzalwa kahle la. Hhayi bafowethu bambongelele abantu abaningi laphana-ke nabanye basambongela namanje. Asazi-ke bafowethu uma konje siyabona izinto-ke ziyenzeka kakhulu endimeni-ke kodwa-ke sisathokoziswa ukuthi-ke sisabona izinto ezinhle okuyiyona-ke into efunekalayo-ke. Cha bafowethu-ke enginiphathele zona bakuyilezo yesipho esisabekayo esibiza u-100,000 iwashi nje into nje ehlala esandleni nje kuphela. Hayi bafowethu ilezi ake ngithi nje shelele sizodibana futhi-ke kwezinye